Helo a chroeso. Fel rydych yn gwybod, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg yng Nghymru y bydd holl ysgolion yn ailagor i blant i gael y cyfle i ailgydio, dal i fyny, paratoi ar gyfer yr haf a mis Medi. Mae hyn yn golygu y bydd ein ysgol ni yn ailagor ar y 9 ar 20 o Fehefin. As you are aware, the Minister for Education in Wales announced that all schools will reopen for children to have the opportunity to check in, catch up and prepare for the summer and September. This means our school will reopen on the 29th of June. Wrth gyrraedd i ollwng eich plentyn, dilynwch y system un ffordd a dilynwch unrhyw gyfrifiadau a roddir gan ein staff. Plis fod yn amyneddgar, mae iechyd a diogelwch pob un o'n cymuned yn flaenoriaeth i ni. When arriving to drop off your child, please follow the one-way system and follow any instructions given by our staff. Please be patient, the health and safety of all our community is our priority. Bydd blynyddoedd ysgol yn dychwelyd ar ddiwrnodau gwahanol. Bydd symudiadau o gwmpas yr ysgol yn cael ei gadw mor isel ag y bo modd. Bydd pob grŵp blwyddyn yn cael ei rannu'n ddau, gyda phob carfan yn aros ar loriau gwahanol yn adeilad Glyndŵr. Mae system un ffordd ar waith, gyda gwahanol allanfeydd a mynedfeydd ar gyfer y ddwy garfan. Nid y mynedfeydd na'r allanfeydd fydd y fynedfa arferol i'r ysgol, na fyddant yn cael ei ddefnyddio a byddwn ni wedi nodi cyfrwyddiadau'n glir mwyn lleihau symudiad a chymysgu carfanau. Bydd pob plentyn yn cael ei roi mewn grŵp bychan o ddim mwy na 9 o blant. Ni fydd plant yn gallu cymysgu gydag unrhyw plant a tu allan i'w grŵp nhw. Mae hyn yn cynnwys cyrraedd yr ysgol, gadael, amser egwyl ac amser cinio. Bydd disgwyl i blant olchi eu dwylo, defnyddio hylif diheintio wrth gyrraedd yr ysgol. Yn aml drwy gydol y dydd ac eto wrth adael. Bydd y disgyblion yn aros yn yr un swigem dosbarth trwy gydol y dydd gyda rai cyfnodau tu allan. Bydd hyn yn ein helpu gadw pellter cymdeithasol a'n helpu gynnal trefn lanhau effeithiol yn yr ysgol. 1 year group at a time will return to school on any one day. Movement around the school will be minimised. Each year group will be split into 2. Each cohort occupying different floors in the Glyndŵr building. There is a one-way system in operation with different exits and entrances for the 2 cohorts. The entrances and exits will not be the normal entrance to school, which will not be in operation, and will be clearly signposted in order to minimise movement and mixing of cohorts. Every pupil will be allocated to a small group of no more than 9 children. Pupils will not be able to interact or mix with any pupils outside the group they are in. This includes during arrival, departure, break and lunchtime. Pupils will be expected to sanitise and wash their hands upon arrival at school and frequently throughout the day, and again when they leave. Pupils will stay in the same class bubble throughout the day with some periods outside. This will help us maintain social distancing and helps us maintain an effective cleaning schedule in school. Dyma'r fynedfa I ddisgyblion yng ngharfan A. This is the entrance for pupils in cohort A. Dyma'r ardal ar gyfer cohort A, sy'n cynnwys toiledau. Bydd y toiledau hyn yn cael ei glanhau reolaidd drwy'r ddydd. This is the area for cohort A, which includes the toilets. These toilets will be cleaned regularly throughout the day. Mae ein hystafelloedd dosbarth wedi haddasu I osod uchafswm o 9 disgybl. Our classrooms have been adapted to fit a maximum of 9 pupils. Mae pob coridor yn cynnwys marciau bob 2 medr, gyda saethau I ddangos ein system un ffordd. Each corridor contains markings every 2 metres, with arrows to show our one-way system.
Dyma lle bydd disgyblion sydd yng ngharfan A yn gadael yr adeilad. This is where pupils in cohort A will exit the building. Dyma'r llwybr y bydd disgyblion yng ngharfan B yn ei gymryd i fynd mewn i'r adeilad. Nodi'r marciau 2 metr ar y llawr. This is the route pupils in cohort B will take to enter the building. Note the 2 meter markings on the floor. Dyma'r fynedfa i ddisgyblion yng ngharfan B. This is the entrance for pupils in cohort B. Eto gwelwch fod ein stafelloedd dosbarth wedi addasu i osod uchafswm o 9 disgybl. Again, you can see that our classrooms have been adapted to fit a maximum of 9 pupils. Dyma toiledau cohort B. These are the toilets for pupils in cohort B. Dyma y llanfa B. Here is exit point B. Cofiwch, wrth gasglu eich plentyn, aroswch yn eich car ac aroswch eich plentyn ddod allan atoch. When collecting your child, please stay in your car and wait for your child to come out to you. Gobeithio bod y fideo hwn wedi rhoi wybodaeth angenreidiol i chi. Gwelir y llythyr a anfonwyd i gael rhagor o fanylion. Rydym ni gyd yn edrych ymlaen at eich gweld yr wythnos nesaf. Cymer ofal. I hope that this video has provided you with the necessary information. Please see the letter that was sent for further details. We're all looking forward to seeing you next week. Please take care.